Chỉ bay ule Vawiin nun kong Hruaitu atan pathian thu Beiseina Lawmawm ti kan zir ho le don ani masa in sam number som Nilai pakua chang som pakhat na hi lungai khale masa ila lalpa chuan ami te hnena chakna apenga lalpa chuan ami te chu thlamun in mal asomang lalpa na thu mal som ro se amen. Beiseina nei to lo khapa bedong te hi an Lawmawm ro fo thina ama ero chu kan din mun hi eng ang po in lo thalovin bedong ri ma ila ring tu te tan chuan beidon na pia hian beiseitur ala chevani chu pathian thuin mun tam taka min hril danani sam number som ni pakua hi atirte chang khat chunga hianin asap headline na oma khepui zinga lalpa o ti in ain ziaka subject tu chuan lalpa chuan ami te hnena chakna penga khamon na in malaso mang ti in asoya he thu hi lalpa hirin ngam in nga ngam na athu soya chiang le athu tiam hlen zel thin ani na chiang takin min tarlan sakani chumiatan chuan lalpa arin na nga le ama Beiseina tak nei angai ani tunhuna hian khepui zinga lalpa o i hriat ve theina tur chuan he pathian thu hi ama pathian nge o ani a ama nge ina davida kaltlanga aron pon chu ani ti kan pom apoi mo don ani Cornell University New York khopuyami hianin khovelin do pui pani na hun laya tan in zelatang mi sing ni sanga atanga an zirchen na a heti hianin an suyani tan in atanga zalen taka chuale Beiseina nei te deuh chau khan hun hreom takha an tur chuakani anti Beiseina hian tuar nakara min ti chela chakna thar extra energy min siam sak thar le thinani khovela hian thilhlu moile ro pui hi tam khopa chutiang bung rolama chuan kan rilru hi pewak ta ila lalpa a Beiseina ngat lovin kan rilru chuan in nga na tur adap ruai don ti achianga suma le enga emo kan rilru kan ngat don lo theilo ti achianga ni ama ero chu lalpa le athutiam hi adongai lova in nga na tlak ani ti hria a ama lom hoya ama lowin ngat photo kan ni chuan ton hriat tam tak kan neyanga chu chuan ama pathiana bok chuan min tluk lu le tir thin don ani voina hian mitam tak chuan in nga na tur mi hring an dap roi thina amairo chu Bible kan en chuan mi hringa in nga na tur an nei lo wanga lalpa alawin ngat to thin lalpa mi te tam tak kan hmu to a tisual kan la mungai lo ani chuwang chuan dam chunga tan in nga na tlak chu lalpa ni a dam chung pe lamatan po in nga na tlak chu lalpa alani fanani thil om reng tur pathum polan min thrila chung zinga chuan Beiseina hi alatil tlat zelbok aro pui hle mai itho ori mo wangi mo ingai to na ihman rim tonga wangi mo in harsat wangi mo ibor som wangi mo harsat na enge mo thuru ine wangin ne mo beidong su achan chu halalpan chakna pek min tiama min thamua na tiama kan hne na omzela tiama beidong tur kan nilo he Beiseina hian inun irin na le itharau ti thang har sela chakna le hoi sin na thar in izel thena turin lalpa lo Beise fan zelang che cha nakara po mitui kara po lalpa avahar lalpa kawamamo che lalpa kanun he na ngai che ni lo hnai ro lalpa nangma kamamo che ni ti in
lalpa hilau au fan se la chumi tui kara chuan lalpan lawm na chung lamata run thlen thin ang che lalpan athu kan zatan mal som ro se amen i tong tayang u lalpa kan pathian chung nung bermin mangai tu tukina damte in min kai tho hi kan valom i khongoi na ni lom thu kan ron soye tukina hian Beiseina Lawmawm ti in nang chuan imi te hnena chakna pe ki tiama imi te hnena thlamuan na amal som itiama chu kan mamu ani tukina hian kan lamlo hain lalpa nangin Beiseina Lawmawm min tiam hi kanuna atak nge ya kan don theinan min tran pui thewang che nang chu pathian rupui le engkim ti thei ni a pathian za pathian ngil nei le pathian tha ini lalpa imi tenan mamo andil ipe fo thin vena hian kan mamo che a lalpa kan nun hinangin atharin min khoile thewang che i khongai na le imal som na kan lalpa Isu Krista mingin kan ronti le amen lalpan mal somin Hruaitu se Nilai nuam vek ule